murakaza neza kuri channel ya YouTube bita inkuru yanjye. Akaba ari channel igamije kugira ibintu byinshi hindura, harimo kwigisha abantu gukora utuntu tumwe na tumwe, harimo gukora ibintu byo mu rugo nk'imitako se, cyangwa se gukora ibintu bitandukanye bijyanye no kudekora inzu, cyangwa se gukora intebe, cyangwa se gusangiza abandi bantu bandi ibyo waba ukora, ariko binyuze mu buryo bw'ubukorikori, se niko nabyita. Tukaba tugira ngo uyu munsi turebera hamwe ubukorikori ariko bw'amaboko bujyanye no gukora utuntu binyujije mu ukoresheje amasaro se, cyangwa se ni amasaro. Nk'uko mubibona rero, aka ni ako bakoresha bashyira nko ku meza, bazita table mats. Akaba hari ikinini cyacyo, iki ngiki bagishyira ku meza, bakaba bashyiraho nk'amasarori se, kikaba nka decoration. Utu ngutu tukaba ari udusutasi, utu ngutu badushyiraho udutasi dutoya. Icyo tugiye kurebera hamwe rero ni uburyo ushobora kuba wakora akantu nk'aka ngaka ukoresheje amasaro yawe waguze ahantu mu iduka. Amasaro ni aya ngaya, agakoresha ubwoko butandukanye ariko ni inzira imwe. Aya masaro ni amabara atandukanye ariko ukavanamo akantu nk'aka ngaka. Hari igihe rero ushobora kuba ufite yenda nk'agakomo kacitse se, cyangwa se uyafite nko mu rugo ye warakoreshaga ibintu bimwe na bimwe, ariko ukavuga ati se n'amasaro kugira ngo nyajugunye, wakoramo akantu nk'aka ngaka. Tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo kano kantu wagakora. Ndikumva twatangira rero. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite amasaro, icyo kintu cya mbere. Amasaro niyo akenewe, warangiza ukaba ufite n'umugozi ukoresha nyine nk'akagozi. Aka ngaka ni ubugozi bwabugenewe babohesha amasaro. Biba byiza rero iyo ufite urushinge, ariko niba udafite urushinge wabikora neza bigakunda, ntacyo bitwaye. Nimureba neza, nimwitegereza kano kantu, murabona ko ipfundo ryako ni hano hagati, hano kano k'umweru. Urabona ko ni amasaro 6 abikoze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itegereza neza, amasaro 6. Naho ngo niwitegereza ahantu hose, nureba amasaro 6, ahantu hose ari amasaro 6, urabona ko akoze akazeru. Nibwo buryo tugiye gukoresha rero. Turatangira. Kugira ngo bitaza gucangana rero, kugira ngo bitaza kukuyobera, turahera ku masaro y'umutuku. Dufate amasaro 6. Amasaro 6. Noneho tuyatunge kuri ka kagozi dufite. Ka kagozi dufite. Tanu, 6. Ubwo niba ufite amasaro mu rugo urabikora, nawe uragenda unyigana. Nurangiza ya masaro uyazengurutsa aba akazeru. Urafata wa mugozi wawe unyuze mu masaro, urongera unyuzemo bwa kabiri kugira ngo bibashe kuba bikomeye. Sinzi niba uri kubyitegereza ukareba. Tuzengurutsamo neza. Nurangiza hari isaro rya mbere winjijemo. Isaro rya mbere winjijemo, urongera n'ubundi winjizemo muri rya saro urangije kuzirika. Urahita ubona akantu kameze gutya. Tubona akantu kameze uku k'akazeru. Kameze gutya. Sinzi niba uri kubibona. Aka kantu niko nshaka ko mwese mubona. Urabona ni amasaro 6. Noneho niturangiza
turahita noneho tujya noneho tuvuge dufate amasaro y'umweru, ntacyo bitwaye nabyo, ntacyo bitwaye, dufata amasaro y'umweru. Kuri ino faze ya mbere, ku cyiciro cya mbere twakoresheje amasaro y'umutuku 6, ariko kugira ngo abashe kuba yakuzura amasaro 6 ku rundi ruhande turakoresha amasaro 5. Birumvikana, amasaro 5 nitwongeraho rino riri hano leta riba 6. Iri ngiri iranga hano kuri ino migozi 2. Akagozi ntaho kari kugaragara neza ariko murabyumva. Turafata amasaro 5 tuyatungire hamwe, tuyatunge kanuza kamwe. Kano gasaro ka nyuma turakinjiza muri uno wundi, niturangiza twongere twinjizemo uku nguku. Rero tubona akantu kameze gutya kari kugaragara, tubona akantu kameze gutya. Niturangiza turafata kano kagozi kandi kari ibumoso tukinjize muri nasaro ry'umutuku. Iri iragaragara ku nguku. Hano biricanze gato, mwihangane. Birayemeze gutya, iragaragara uku. Kano kandi uko dushaka. Noneho niba mwitegereza neza, hano hari amasaro 2, iri ngiri ry'umweru n'iry'umutuku. Ubwo ni ukuvuga ngo turakoresha amasaro angahe? 4. Kwa ko hari 2 turakoresha 4 y'umweru n'ubundi. 3 turayinjiza muri kano k'iburyo, tuva iburyo tujya ibumoso, turayinjiza muri kano k'iburyo. Irindi rya 4 tube twaryinjiza muri aka ngaka gutya. Niturangiza ino saro twinjirije muri kano k'ibumoso niryo riri buze guhuza kano kantu kacu dukoze. Kamera gutya, sinzi niba biri kugaragara. Kamera gutya. Niturangiza turafata kano kagozi k'ibumoso kasigaye, sinzi niba kari kugaragara neza. Kano kagozi k'ibumoso tukinjize mu isaro ry'umutuku rikurikiyeho uku. Niturangiza nanone dukoreshe amasaro 4. Turafata amasaro 4, turafata 3 tuyinjize muri kano kagozi kasigaye iburyo, dufate ka kagozi kandi kasigaye hasi twinjizemo isaro 1. Niturangiza tubihuze gutya. Ubwo birayemeze gutya. Ubu tugozi turi bujyemo turadukoze X gutya, uko nguko. Uhite ukurura, nukurura birifunga, ahita yemera gutya. Nyuma uraza gufata ka kagozi kandi k'ibumoso kasohokeye ibumoso ukinjize muri isaro rindi. Icya mbere ubanza gukora urakwega kugira ngo ubashe kuba wagira kugira ngo kabashe kuba kakomera kagire. Noneho nanone tugeze ku kindi cyiciro cyo gufata amasaro 3 nanone n'ubundi ukaba wayinjizamo hano kakandi k'iburyo, warangiza ugafata rya saro 1 risigaye ukaba waryinjizamo hano. Ubwo rino niryo rihuza kano k'iburyo n'ak'ibumoso, uhita winjizamo nanone gutya. Hano ko turi kugenda tuzenguruka uno mutuku. Nurangiza uhita ufata kandi gasigaye ibumoso
ukinjize muri kano k'umutuku. Gutya. Noneho urabona ko biri kugenda biba impande. Hari uru ruhande n'uruhande n'uru nguru, ubwo harabura impande eshatu kugira ngo bibe byuzuye. Twongere dufate amasaro atatu tuyinjize hano, noneho dufate kano isaro rimwe turyinjizemo hano duhuza, ubashe kuba wabona akandi. Noneho sasa ahangaha niho bigoraniye, nubwo bitagoranye cyane. Urabona hano noneho hariho amasaro atatu, hari iri ngiri ryaha, hari n'iri ngiri ry'umutuku n'iri ngiri. Urafata kano kagozi k'ahangaha katurutse iburyo kajya ibumoso, ukinjize, ubashe kuba wakinjiza muri ino saro ry'umutuku. Ubyitegereze neza, urakinjiza ahangaha wabonye ahantu gasohokeye, nurangiza ugakurure, numara kugakurura wongere ugafate ukinjize muri ino ry'umweru muri ka kandi. Uri kubibona? Uku nguku. Nusoza urabona ko hano ni amasaro atatu, rimwe hano, abiri, atatu. Urabona ngo hano harabura amasaro atatu ku buryo byuzura cya kinuza cyacu dushaka, ya shusho yacu dushaka. Urabona ngo niba hariho amasaro atatu, hano urinjizamo amasaro abiri hano, irindi saro rindi uryinjirize hano muri rwa ruhande. Igihe cyose ugomba kwinjiriza isaro mu ruhande rundi, ugahita winjizamo gutya, bigahita biba aka kantu kacu. Sasa aka kantu kacu niko twari dukeneye. Nurangiza kugira ngo ukomeze ukoresha n'ubundi bwa buryo, ukinjizamo hano gutya, ubundi ahangaha kaba karangiye. Iyo bino wabimenye n'ibindi byose uba wabimenye. Uku nguku. Noneho dufate tugereranye akangaka n'akangaka. Urabona ni ibintu bimwe, usibye ko kano ari gatoya, kano iki ngiki kikaba kinini. N'ubundi uburyo kino ucyongera ni uburyo dukoze kano, nibwo buryo nta na kimwe kiba gihindutse. Ubwo rero nyuma yo kwiga akangaka, ndakeka ko iri ni ryo somo rya mbere, ubwo irindi somo rizakomerezaho ejo. Ariko ubundi ni ryo somo rya mbere. Gusa ikintu cya mbere ugomba kwibuka ni uko ugomba kuba ufite amasaro ahagije y'amabara ushaka, ufite kano kagozi ahantu wagakura, ushobora gakura muri kazi kabayo mu mujyi, cyangwa se ukaba wakoresha n'indi migozi nka ya migozi, za ndodo zindi bakoresha z'ubudodo, ariko zo zishobora gucika, nicyo kibazo cyako. Ariko akangaka kaba gakomeye cyane ku buryo utanagakurura ngo gacike, kaba gakomeye cyane. Ubwo rero ndi kumva nabashimira kuba mwabashije gukurikirana. Gusa ikintu cya mbere, niba ufite koko umutima wo kwiga uzabimenya. Gusa ikindi kintu nakubwira, sharinga, uhereze mu bashuti bawe babashe kuba bamenya ibintu nk'ibi ngibi. Ndakeka ko muri no guma mu rugo, cyangwa se mu bihe bigoranye nk'ibi ngibi, cyangwa se mu bihe bidasanzwe, ushobora kuzaza ukenera utuntu nk'utu ngutu kugira ngo tubashe kuba twaguhuza, cyangwa se twakufasha mu kusavayivinga nyine. Murakoze, ubwo naho utaha.